kedai ke Batesi TV, bat pidang pet ya ki kubur baman kesni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po near fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Nakajing ay kublay snem tamay, jan syak takti unong tok kubor, hau menteri ki kampo yang gejalau James K. Sangma, ha secretariat. Kani kalajah kajan miet senginin kong jong katayo, kahenriu terik u kelalengkot arjar kat kendai, hadien ba kat tu kaningut kinong tok kubor kanong bak Shillong, kila ap jan lai kenta, bania kenduk yau menteri hakamat kamera terekam jong u. Kat kum kajing itu jong gitu ki bala sakhi ya kani kajingja laong bagi laya ap yu James K. Sangma ban keli jing keli ya u halor ki babon ki mat ki bayadai bat ki kam ki bahapo ka portfolio jong menteri James Sangma. Laong ru bau ni menteri ula kentait bania kenduk ya kinong tok khubor kumta hakapor bau mi na jakat rekam kinong tok khubor nengkong kila ai khublai snem tamai ban ma uru kumju ula ai khublai markeliang henrei haba uwei na kinong tok khubor ula mut ban kedup ya u une menteri ula kren ben ban nyat pen ban ya u bat yai no la jong galenti kumtau tei nong tok khubor ula pen phai nia bat kani kala penlong yo menteri James Sangma ban phai dien biang bat ya kawang ktien bat utei nong tok khubor Kerukom keren jong menteri James Sangma ya ki nong tok khubor kapau ba ken snap ya ki bar kala penlong ya ki nong tok khubor ban peni jingdam ka peni ru ba ki to ki badon ha kabor ki la ban lum ya ki nong tok khubor ban pathai ya ka khubor ka ba kimon kat bala da ki nong tok khubor ki bu jingkli pat kim yo alat satya. Happy New Year. Happy New Year. Sir, please, just 5 minutes. No. Sir, please. Come on. Sir, please. What are you doing? No. I'm not vlogging. Sir, it's just 5 minutes. Yes, Joseph. No. What is the problem? I did not vlog. I wanted to ask you some questions. What is the problem? I wanted to ask you some questions. No, please. What is the problem? The way you behave, I have to behave. What is the problem? There is no problem. You said I blocked you. So what is the problem? If I was blocking you, have your guts. What is the problem? You have your guts. Please. You have your guts. Take. You have a problem? I am telling you, I will not block you. I will not. Kani kedai ke Batesi TV, bat pidang pet ya ki kubur baman kesni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po near fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kami jong kasau terik mentau benai ke lalingkot arajar arpo. Kala long kamiet ke bapen her serngeu ikinong lek nongwan. Kham tam ye kitu ki bahieng hasem jong ki badang sudep kentiu kurem. Hakas nong sokha namar kat ba kidang bon kam hakalit on bat shau breu. Syakathain dauki bat kat ba kidang wan pai on da kilapoi hakas nong menteng. Hajan kasnong darang. Kasurok ke baki ya lenti kala syak khang lenti da kimau. Hakum kani kapor lawan mi kensan ka kenhon jong ki sipongot ki breu ki bamla ban itu ki deki ai. Henry ki balasuba ba ki deki barjala kila dawa pisa naki. Bat habalami ke jingyania ki runar kila tombori kini ki breu da ki tiar permensau kum da ki lingka bat ki wan. Bat patani kini ki nongya lenti seki benta bolong klau. Kini ki bahieng jong ki nongya thok ki balangat hakani ka apon ki dantang arngot hakani ka por. Ba kenthop yo ba rimios khongla bat uba tengshan khongla. Ubala mensau na ka benta ka kejat ba ki kiti. Hadian balalap yakini ki arngot da ki patba ki balawan marmar sekini kejaka mari yo jingtep halor kani. Yakini ki arngot la penket no marmar sedauki CHC. Kat bayu ba tengshan khongla ubala khaman saujor la penket no sha civil hospital Shillong. Di dalam arngot. Ini rumah satu pasu bomba kali ni ya. Semacam besok kelang. Je kat no baje baje jinjia. Asyik baje ba kasih. Ang dengan joki, gua itu nak kelihatan, kan pai biang sesenong, tam, atak. Long ha kapor bagi atak gigi keren beli. Kan tem harus, pan pisai, pan mobile, satu, mobile harap, joki, tak. Kimi dah senang man alamin tu kita cedapi kapor kendai biji kendai tam ke 1000 itu gi dan ikan thai banang tu na dauki bakur tu tiba raya kliang yarap tu ba ya tho di 1000 kita tok dauki te wan no te kilap no ni jingjia tu ki kermau no tu yong kalat menteng tu neng lat darang kendian
Untah gimana sange kali entah bat telam kawang ke langka ni kejayu biar pan masau kali istay gibre te tu kunum janga we tu tengsian kula kiman yang nena kejat ya paring no situ kajing sian gi mut ban ring se Bangladesh mut ban diman pisai ki ji tu jingi jing keren mo tu kunum nga tu ba tin bangla tu uang ba kidai mana dai si ki baru kidai gi kar bangla nanti te sudah buat bah kata kapur sudah nan pagi kali along belar di lepas kali tu yang atho utana tuna dauki di kala kio di Arab Yawat gilap kumba lai kilometer 1 kilometer don ya tu ke Jakarta bi gilap iki te sudah non buat bah gilap ban buat gilong bagi iya ka senam kibul lang bala tu senam da ba ayo kai te kisalap te gidon nang tina dauki tu na bodar ki kio begitu ki yarap nak kita ke ayo. Tikini dekar mah resuh baya la pan la bun beri so la ele syo ipelak no iki. Kini baru daerah hospital kita. Kunum tuwe tau kun itu mama tu banyak tu kali tu ba semaro dauki. Kini kunum apa kam sistem tu doktor kat dawa sini bemra no silong. Tu ya penkin no. Layo jik semar te matang i la jing arab i. Ayo tu. Dan i tu ke jing ma kan. Ma te la la i. Orang dunai kat arphongot kidon bagi arphongot wong kidon bagi tigi bami surok tigi batak ki kidon tang phongot ei te ta ci pok klau pat kidon sa don kita sepok katan ngot wong kidon Katba uba tingsan khongla udang sha sumar ha civil hospital Shillong menteri sarkar ubalong ru UMLA kathan warjantia na amlarem constituency uba lakamen remboy ula lejngo yeune uba bensau bat ka Batesi TV kalayor banyakan kerpang bat halor kani jingja ubala penrem jor ye ki breu ki bran kti hakan ke kamrunar nimla ban len namar ba ki de ki jingjia ki la mata kambesu ka sen ga banong kong hanrai ka we na ka jingjia ki bas musi ten na kaliang ka sarkar ni le kren ba ki de sefro ba ka ji pahara ki tham le tiknar pan pahara ba kunjur ki bar kulit ru ki ban le pahara mar ba nang ba ngin la man ya daya ki ki ba dengan kerana sekian baki ni ki ek baca ki de ki one of you maka kan turun lagi bersong bertha bagi dia bilang berfikir dia ka jingwan jang ki bel ki panabar ki ni ho nang ba ngin la ban te lakam ya ki ni ki ek kurang ada ki bersong kin ya trilang kalau hi ki ya ki bersarkar makin lain ban pe dengan kan turu ya ki bersong bertha bakin long vigilan hakum pina kapor nang bini ki barok long kin menjiap ni ngam la ban ong e beran kti ya kata dengan nam la ban ong rei ki riu dakai ki beran kti ki beran di thon regi ai ngo yo play ba ki bas kursi ki jia wan la ka jia tu kermen ba ni long jia bas like ngan nam la ban komen e ngam ya kan lo kata nan ong ki khasip na nan ki banabar nai kata ban ong e rei na ong hi ba makiri udah kai kim don hi lagi di benar di kan ki deh udah kai Kani kadega Batesi TV bat pidang pet ya ki khubor baman kasni balwan rashe phi da ka orange nisan lom so pho nia fabricate Shillong ringkat bat ka BDW International School Nongmonsong Langkar ding Shillong admissions open now Kaseng nyautrap acek national movement haka nyautrek mentau benai kelalingkot arajar arpo kelapan he da kedor khas jingdawa show menteri rangba ka jela ukonrat kongkal sangma ban persha ya ke jingthong ka sarkar jela yu officer IAS UMS Rao kumu chief secretary jong ka jela da ka bakan tajpat yu officer IAS uba Hector Marwen uba khamslam haka kam shakri kumu officer Hakani ke ju sngi ke seng hapo ke jingelam jong ba lamprang sngi kharbani kala IT ru ya ka dorkhas jingdawa sha menteri katnat forest and environment uba lakmen remboy ban persha ya ke jingthongkam ya officer IFS UCP Marang kum chairman jong ka Meghalaya State Pollution Control Board nadu ka shitarek ubanai kala lengkot menta usnam arajar arpo Assistant Secretary jong kaseng HANM uba Lius Dr. Dong ha ka jingkran bat kinong pathai kubor ulong balada ka sarkar kam sngap ye kini kicingdawa kaseng kambanse banya de ki weipat kilenti kani ka jing thong si thong ye ki ju ki bre haden me kila som that pu kalon kum bakni no ikum sep jong ki tiki parado prasnam jong ki kamtam ki don jong ba IF YS Julai mo ki ba haden jong u CP Marak Ladi ke Kamram juga government man pet ya kasi
ya kini ke kat kum ke service rules mo ka service rule ka hikai ka ong ba kala batai sai ba hadin jung ki officer ki bala song than don kam man pendrung ya ke seniority jung ki step by step mereka ika baga state government kale ka pen iba ka jing thong biang jung ke government ya CP marak ka pen iba kan snap kani ka sarkar Meghalaya imat kam kan snap di gibreu jung na kali yang seng ke pau ke jing dom halor kani ke jing le jung state government namar ba sisen bala song than ngatrai kidang bon ki officer gila pet bahaya ketuga ke jingdon juki IFS officer juga state Meghalaya kidon ba YS Sulai mantau don sa weru ke papas na gabat kat kini spa profesor de kini ki armut ki along fit na kebeta kini kam balik ke state government kadang recruit lani kadang appoint bang ya uni UCP marak hatu kapan pau ba imat tang ba udai paraja para khongjong chief minister lani tang ba udai breu ba ngamtep dan link na ka ikdau dan kalian ga HNM hi ni kentu jore ke sarkar bak sarkar kadai banweng mardor yo CP marak na kene ka kam ko ba ubat menta bat hak jaga ju CP marak ga government kadai ban thong ya ba YS Sulai namar uni IFS officer khasi jungi lalong ba fit ban bat kini kam lada bakalai kata na kalian sanginam sungthan ngila dap thoru ngila hak memorandum jungi ngila mention sai kedar kata kalong balada ke government kam pediang lane kam khen sedap ikini jing dawa jungi na kaliang jungi kasang ngim bansi bansim lagi we pat kilat kiliti des hak ju kom nan keran sunan bide ketika jing thom jong ka state government kum ju ya u MS Rao kum u chief secretary jong sarkar Meghalaya kadai ke penpang no sisai kasang abangi perkhat bagi khasi jongi kibala abet labiang kumba Hector Marwen khamtam udai ka ba sum khat kena spa profesor nang ta utu MS Rao udai ka ba sum khat kena spa prof nyau kumno ka seniority utu balong juniority wan sim penban ya ka kam jong seniority kata ka balong hak jaka jong ba Hector Marwen la thong MS Rao te kani ka pen i ba kani ka sarkar kam khan snap sisai bridge kani ke jingle to kani ka state government ka pen i ka pen pang sisai ni namar kini ki he ki han kumu ba Hector Marwen ki di dok snam ja nimla ban pedang nimla ban supet ba kini ki brio jungi kin susha penlong lang kenya ai kani sarkar kani ke jingle jong sarkar ka pen i ba kim khan snap odi ka service ka ba kini ki brio jungi ki la trai la kata po tulis na talara ka sarkar ka yaile kumne man ka por kani kapan bor yang i kasang ru bangim marsi yang i barsim daki wei pat kisinjam lara kani kejing yakran jungi kejing wanpo jungi memorandum ka sarkar na kalian juchip misar kim khot yang i ngiru ngim barsi ban peniri kikam barak ju ka por ngakwa ban aro ka bedai bat kani ka jing thong ya u MS Rao hakum kani ka por ka ba ka jat ban reu jungi bat ka jala Meghalaya kadang don pedang kejing sirham na ka bandawa ka ILP ngiran kam diki breu lo jong diki khasi jungi ki barsung thu ya ka dor jungi ru ki khasi jungi ki ladan ku Hector Marwen ki banla ban ya kran ban ni face to face bat ki sang balang bat ki reu pala ju jai pendrian na banta ban sal bi ki jingi ju jai pendrian hanrai ke jingle ju sarkar ka wan ra pan ban te junior MS Rao bade ka baj ka tna spa nyau ka pan i ba ka sarkar ka kham sutra ki bre banabar bat ka kwa ban yu ki bre jungi hasla ka jat na ta ka daw ka pan dom sisa ini bat ni kemilanti ba ki ni kisngi chief minister sakhot ini lada khot ngiru ngimbo setangkan rukan singi hil ngin pe ki singi lada khot na galeng jungi ngilalong kepala penkre na kebenta simle ke pat kilat kinti kani kadega Batesi TV bat pidang pet ya ki khubor baman kasni balwan rashe phi da ka orange nisan lom so pho nia fabricate shillong ringkat bat ka BDW International School nongmonsong langkar ding shillong admissions open now. Kaseng Jaintia Tribal Traders Association JTTA kala berngam ban letiet ya ka jingkhang jong ka yeng shari Meghalaya High Court halor ka jingslam man pandap ha ka batai thama ya ka yaw musyang hajuwai ka bahap hapo West Jaintia Hills District ka yaw musyang ka dei ka wai ni ka yoten rai harilum Jaintia ka bahe ka baladan nadu badang sensar da kisiem bat ka balawan ka jingterwa ban snapan bahano eka katkum ka ni ka juk ka bamenta house nam araja henreu bat naga bentakane lamang pisaru hadu arpo point khandai klor tingka kebalayo leng bakatnat jong ke sarkar preng ke Ministry of Development of North Eastern Region donor ha kabaya kapisa
kabakot hendriu point lai keluar tingkah la pelai tengru hau benai rempang jong usnam arajar khandai. Hadin balayo ikini kapisa ka Giant Hills Autonomous District Council kalarai ban penprano ikini kayo house nam arajar khatway. Bat penkarya no ya kayo basipor shalat thalabo. Hendrai menta la khandai snam ru 4 la ban pendap ya ka jingtei ya kini kayo museum. Pon bagi shift ya kena ke jauh mah. Ni la community bagi nyok ya ke jauh ke mai. Ka kum ke jeng ya keren ni ke jeng ya ong na leng yang ke diskonsil. Yang gin benda po lai senam. Long bersesi banyak i hadok ini ke sini. Kalong kum ni bin. Tang kan kumong nak ke jeng tri ke long tang si 20-30%. Kalong ke jeng duk nong ke bakrau iki nong song jauh. Kumjuru yagi nong ten open. Masin shift support ta sa lat la bo. Ini kalian jongi the community bagin the tray no wood ni ke yau. Tang dismantle li la dat kisuin ang to. Anda de dismantle krem dondak ayai bagin pentray ni ke yau. Tangini kalian haru por kalian jong keseng bagaseng FKJGP ngia la approach kain. Sari disconsil. Hading itu tegila ya tina ya foundation. Nangta hading ke foundation dia ti nang sipang la pensaman ya gede yau. Ki sengek na. Hang ta ru ngi ya. Lain melai biang siapa council bandawa ban putre na terset ya gede yau. Tegi ya lai gain dan hi ba naling jong keseng habaga lek habaga lek mau sports council tegi ya lai gain. Saya katakan ni por. Teman-teman kelong nak kumni, lagi arlais nem sak songreng nak kumni. Dan negalian jong ngi bodin gain. Habang ilai chat sports council, naliang council ko ong bagila kini ke la tentrai nak daga piludi tahap igendo bagi siap jong piludi. Kebahala ya pok piludi bade ki ong ya pasang iban le ki kamu shifting of responsibility kan nak tu situ. Tangi magkakam kapasi jong ingin chong yaw tangi ni akum no i o nak tang lagi galabel jong ki gain. Dari council ni like nak dapat ngilai siapa piludi. Butang ko nak tang shifting of responsibility nak tu ke uji to nak tu ke uji to. Tangi ni lian jong ni ko ai kan man yo ya ga yo ko tamai. Ta ko wei bang ko aban nong hagapor ba ndai bang keren politics ndai ba yu por ba kaya wal sarkar nado na Delhi nado state nado ports council wal ga job sarkar kata ga sa sarkar congress ta ko to por ba wano ni Donald Minister kata ga por Pabal Singh katawa kata por one po ni Sakar House ila igando yung minister yang donors kata ga por ni bakaseng FKJP bakatuai trader association ta ko por to daga baburom yo MP jongi ba Vincent Ispala uru dan kada por ngi keren ngi aga memorandum daga leng jong MP badan burom jongi kada por ong iya jokti baru ong iwan hang ni pa ya ga yo musiang bagan in rechna no to ong kada por ong no pa bagan klonya pa bagan slam dan daga leng jongi yung dari jingir ki mah uru keren anda kada por yung ikwa bagar smart kain nanyo ila gayaw taga to ko por ngi expect bahan ma baga dai jo bai sarkar na Delhi do hamni handai lang le na ai long tam kum ni hagani bade hang tai daga sarkar BJP hang ni hastiro untuk diskursi lo untuk kum no ma long bahang to ko por jo baga sarkar dang long kum ni dan ni kalian jong ngin nong bai kum no man leng seng ni kwai ban yo da ga yo ta ga to ko po wanu kondat sang ma haga
ni soka ke batamai tu wan baki para MDC ro gi wan gi apa ngarang ya Sheikh Hal Batu dan Ikram Batu ong is a very long time pending project ong I know nama ndok tu por bo mau nong rin dai pa jungu ukwa hiban pendep yang ini pending project ta ado menta kalau ngomni dengan tip dengan sarkar balai kalau ngomni kata rogi dai sa umdum he nama nagapos ka por yagajo tu banya like tidwar galong sui phi ngiro i nong khi de mo ngin habi be ga kam jong de kumni usan gila shift chete de gi member ro gila ya spread nang tu te banya convince kada meeting ro chem dia ri kata na ngi de dang ya tharang yo ai ga meeting nang ni honu bana Januari ngi de berkati kan ngin pai kumno ma ga to ko por bawan ngin ga sarkar ba thama po state nang community bagan le wud hado mata khalam le ta mon ngi ha banya yui ke banya don ni kita meeting don ni kita pressure kha bagan tip hai ko gini ka aga jing tho gini gi permit holder gi don ko man drus pa tamai ta gi ba shong bat gi ba shong hajan jong gi yo gi ba khalam ka permit ki don nyebon ba to thrai lo gumno po sijar kita gi ba ko ba for sure da shakta ba po sijar manta ba de nong multiply ga ni ma ba ngilangi yo hi yo hangni da thrai gini ba chito cho bekam jan ogi i mi kan ta gamni gimdon ga yo min yo gimdon hangni gi spread ta ga jing cha ta ga wong multiply ba da long ga yo ta gin ai ga jing ro gi no mi khaman ta ba ham pa long ga yo ta gi hap ka no gi no mi khaman na ga por gini yo ga long issue ba ya gi candidate gitu kan di becekren di bam laban pendat bagi syak kena gitu gadi ni ban thamai ki isu ga ni taga jo iyo nga gani ga yo long tang isu ya ki candidate taga long ga bas ngausi kan yang ni trader session ha to por ki ngi pan por na liang disconsil hidup ban ile daga case ban yo ga ka por bangai ko abanong sengai cuai ya kan dia jeng penprai kan dia yo ai por ini dah tu por kim ai dengan duk gila dengan kes ai ga order jongga bangi haban chief ado ka santrik Januari arja khabai lalu pa ka to ko por kim ai lat ini de yo i gumbakin pendem urut kan andai ado to por ko longum ni de da ngitip kum ni kan long tamon im alai kan to pray ni yo YWCA Shillong, located behind Governor's House, has opened a daycare center for children between 6 months to 6 years of age. Working parents desiring to admit their children at the center under the care of able babysitters may contact the office of YWCA Shillong for further details on this number. Landline 0364 2222 649 and 0364 250 1174. Mobile number 94365 75611. Sony has opened its first exclusive brand shop in Dankeri, Shillong, with a state-of-the-art ambience where you can experience the latest innovation and technology of Sony products under one roof. Come and experience the best-in-class Bravia OLED wide range of Dolby Atoms, home theater, party speakers, DSLR imaging devices, headphones, etc. Special festive offer now available. Visit today and feel the complete entertainment experience like never before.
All products available on Easy Finance with 0% interest. Sony Center, Shillong, Gems Arcade, Malki, Dankeri, Shillong. Parking available. Contact 908 9025 788. Kajilla ka babun kisap, kalong kajilla ka bapaho kam. Shimbenta haka free skill training bat ka limpung penrung kam, hapo ka supporting human capital development in Meghalaya. Lada pitbu bantai ni airong airop ya ka ying jong pi shabar ni shapo. Kadukan ka bapakatam na ka bentagi jingdan kam jong pi ka dai Star Steel and Hardware. Hang ni pila banyo iki tiles ki tiar na ka bentaka kamera som bat kamera leg bar. Kirong babun jat kat kum kajing kwa kajong pi ki ten sop yeng ki plywood ki kor bat bun ki wegi tiar na kani kedukan Star Steel and Hardware complete home solution. Kabadan hajan ke office Nepco hadam senyong Shillong. Kabadan ru bat kejaka penyang kali. Contact 0364 250 7335 lani 9436 335 001. Jetwings, the leader in quality training and assured placements in the airlines, hospitality and tourism sector in Northeast India. We offer diploma courses in airlines, hospitality and tourism management with a 100% placement guarantee. Jetwings has been awarded in category of India's Best Institute in Placements at the India Skill Summit in January 2015 at New Delhi by ASSOCHAM. Contact us at the given numbers or visit us at Upland Road, Lattenkra, opposite to St. Margaret School. Come, fly with the leader. Want to stay fit and strong? Why waste your time at the gym? Get your own fitness equipment from one of the largest showrooms in Shillong. Visit Fitorium at Nongthamai, Shillong. Here you can get the best and the latest equipment available at a reasonable price with certain discount like treadmill, multi-bench, AB exerciser, home gym exercise cycle like cross trainer, upright bike, dumbbells and a variety of sport materials available too. For more details, please visit Fitorium at Nongthamai Main Road, Shillong or call at the number 94023 88399 and 94367 95451 or email at cornelia2307.ck@gmail.com. Kani kedai kedukan patmai nak benta baro kitiar te yeng paki bat yeng mala ke juk pamenta. Kiba bha bat kiba pakatam kum ki tiles. Ki rong bathaba ki deng perda ba itna ki sanmai ka bat wallpaper. Jingkhang yet bat jingkhang ba UPVC. Ka septic tang ready made. Bat pun ki wei pat kitiar kat kum ke jingkwa ke jongpi. Laidrung no menta ha Apex Marketing KL Complex ha persya ka office Nepco Dem Senyong. Lani phone not line real sao arsan not new line arsao. Kani kedai ke Batesi TV, bat pidang pet ya ki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Habakan tho ya ke jingkeren ke Badangshan, jong UMP ke Shillong Lok Sabha Constituency, uba Vincent H. Pala. Ubala ong balada ka jela Meghalaya, kayo ya ka inner empowerment, kan dono part ya ka 6 schedule. Nakalyang u nominated MDC jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, uba bindo emlanong ulaong. Ba ka inner empowerment kam don jingede AARUM bat ka 6 schedule. Kumbala kren do ba Vincent H. Pala. Ha ka jingkren bat ka Batesi TV, ha ka hentreu terek mentau benai kalalingkot arhajar arpo. Uba bindo emlanong ulaong.
Bakam dan kejingidai AARUM hapdeng kaan inline permit bat kesik schedule. Namari kesik schedule kebadan hapok ke Riti Sensha jongkari India. Labeso yaka hakapor bayo district council. Hakajo kapor ubak bindo amlanong ula ongru bakaan inline permit kadai tang banyo jingbet rengkat kedulir. Habarung sikijela baladan yaka inline permit. Kat ba kesik schedule jongki autonomous district council kidai ki borba banyada yakijat benriu riulom. Kuman cukadau hangne haka kendai terek ubenai nok pra jong snam ahjakat kendai balala da kawai kesor ke dorbar ke bakarpang jong ke ying dorbar thawan kini ke jela Meghalaya kala syem ya karai ban dawano na kesorkar pleng ban pentrikam no da kaan inline permit hakini ke jela Meghalaya bat yakini karai kesorkar jela Meghalaya kala pharu sya kesorkar India kawai ke bosumsi galong ba yakini ki kam an yakin legal and constitutional laws ngasong ba ki wei ki bom da song thu than ki ban kiar ki di ban kiar ban kren kumbalong ba shalaru ki kini ka ILP kini ka CA bagum tartar ba kren kat sibomon khle ja khatung goi ka an te ba pala ku MP da baburam ngasong ba kajing ong jong ba pala kamlong ka bade Pig ILP kawan karena 1873 Eastern Bengal Regulation 1870 kadai lakajong kaan lakajong kaan te kanipat ka six schedule ka six schedule pan kadai ke badan Constitution of India kia fair kini artali an benrap bahan rio bat kata ke an bensim hukum lani bensim pas ILP ke fair lala kajong ke an two different acts te namar takadau kamsim ong hangno msim dan haka benrap bahan rio rumdan hakani ke ILP rumdan 1873 regulation Eastern Bengal regulation banong ba nda pilayo ya ke ILP pindu no ya ke district council hapo ka 6 schedule lani banong ba don kum kata hapo ka 6 schedule benrap bahan rio umdan kum kata dengan ai pada pi ko inusa dengan ai pi ko inusa mo kami suram kadon lightly ke district council kadon ruk ILP tang ta syaru kalau kaduk sah ke ba syakrar ti umdan gum kata tengah semua ba si ba bensen ni lebaklah ke ba bakren kumto ba de kawai mendai berar baik ka jing tho junga manda ka tu jing tho bang la tho mun ne ngala tho ba ngala tho ILP ke de taman sushim ya pas taman sushim ya permit bandrung that's all non issue ILP wow six schedule kanika benrap bandriu district council kadiki weni ki budlum jo kejai benriu weni budlum jo kejai benriu hangahi sibuk lelaki pajit kan hendai kamdon kata kajing jit kamdon labannya berar kum ngayu ipi mentan kumbalong hamu joram hendai ngasuang kan sibuk ledong pila kanu ke bakhampa ngai baka nega benrap benriu maka district council ki khamla sibun sya ban ya ka ILP. Memang ILP kalong tang ban surung sumi te hendrai kalong ban sim permit haba pirung sya gini ke jaka. Kata kadai ka scheme of Eastern Bengal Regulation 1873. Ka jingmang jong ka kalong minta. Tena kata kadau ban penterikam sikiwi ke jaka ni welcome ni strong. Mung kata idea. Te akin sedang maki si bapalain
kung MP in Yarab lang. Nama ngila si Garo Hills kidon gua persyak. Te hangi ru ngai kiong. Matrai nong pendung na apu plus bejar. Lani sya Jail Road, lani sya European Road, lani sya Cantonment. Ngamtip ki pediang dem. Laki leram don menu persyak. Pendung lang ngi kwa pendung lang e borkhoi. Telada pala ila banyerap yang ngi kata kabunta ngin songoi. Rada ki exam 100% dai kata iyo mungkin IB under section ini baru ke Meghalaya. Kini ki European Board, kini Cantonment Board area kan long kumno. Kamu kahapdon MDC no nek kumno kan. Consider kumno under section ini. Okay. Ki lada ja baka district council ka terekam seki baru khai. Te kiru kila baniang. Kamu lada don urulom kan. Ulam baniang nang tu. Su ulam don urulom ulam baniang. Nomor ka district council kum ka nongrim ka labu hi na do dang ka komiti ka ba ulong chairman ka komiti ka sub komiti jo borderloi sub komiti kila ya nia bahai kene mo ha ka por dang stokar freng kan dang stokar freng te kila ya nia bahai kene ba kan bahasi buon bagi khala jaj mendai ban ailat iki bagi long dong mikman. Pi. Te kanyarap sibun lada kini ki area sibu ngiyo ban penrung ya ka benrap ban riu. District council penrung siki. Ni setelah dak. Tenrei lada dan pat na preng jungki. Kirulum baku amnya election. Pasti jantia garu naki kita jaka. Te menele kilaban yo MDC ru. Kinlong nak ki konferensi district council tu kilaban ha kawai konferensi balon lupa dan ia kilaban mi konferensi bertemai berkomentar penya ke jing tho jong wa bener mentah sengi fi nadu basdang ketukaan Eastern Bengal Regulation 1873 nadu basdang katu kalau don lupa hak jingmang ki ai ki jaka kiba dehok dene kiba idon kam ban pendrung ya kanika anya LP tega garuhil suka runglang entah ke garuhil suka runglang te kasih yang hills ke runglang kumjuru kini nagalan Lucia Hills bagumta kila runglang ngiladon hak jingmang kemut hak scheme of 1873 Eastern Bengal Regulation ngila don lupa. Tengah sengau ba ngide hok haduk mentah. We still exist kata skim. Te kecingkeli mentah kan nyatu ifi. Kai gadau kita artli ke. Away hak senem kat praspa kan dai pinyo 1897 la wengno ya Garu Hills repealed. Laweng noi, la penduk noi Garu Hills. Te hang tu kidon kita. Kawai kelong ba ka Garu Hills sagitu gipor, kadon apa ke distrik Lakhimpur. Hadis Lakhimpur kepada jongka Assam. Ta. Kitu ki area sya Garu Hills, babun kamtam kita ki plain area. Karung kami jong ki nong trei, ki nong kata balai lum khajana. Maka tu kadang ke zaman dari sistem hang tu. Kita ki kendau jamindar. Situ kita. Te karung kami iki kan kata sibun, dai nak kata kadau, bat kidon syuk ki dau ki benta. Ki badai bagi administration. Dan main kata. Kadai for collection of taxes, nak itu ki Garu Hills area. Telada wanrai ke tu ka ILP hintu. Te kamut gini ki bandai rung situ gitu ginong terai ki bandai rung situ kamut ki hap simpas kakta. Makilai man bunai. Lani man kapor. Te sim ILP. Te den te da lobeng e Garu Hills. Ni ha komiti jungi. Kani komiti jungi ke ba latung ha Oktober arja khalar. Ngadang long mga deputy chief minister untuk. Elong chairman itu komiti. Nilai keren ni kaniru. Hakapor bangi recommend dai ni ajimut. Hakapor ke bangi ajimut ni terwa ni ai ke jing terwa jungi ba ni don kam ya ka ILP.
Ngidan kami LP. Bat ngiong ru. Nama negara hil su gidan lang gidukhat. UCM juga hari su udan satu komiti ke batung mukul. Te kiong ba. Kumno fin rekomend tang kasih wajah hills. Te ngiong namar ke garuhil kelak syaweng. Hau khat pras pak kena pinyo. Kelak syaweng. Te kiong tonginya wat di kita boleh baweng. Bat tonginya persang boleh bemuan rak biang. Tengi ngi hak recommendation jungi hak jing pa jungi ke jing ajimut siaga government jung mukul tu puar ngiong baka ILP kadai ban trei habaro gawe ki jela kuntup ye gar hills. Tengi ngidon kahok namar kasihan jai hills sei klemweng kumaweng gar hills. Ngi ne hadi odo. Te kai kada ko ba ar kli mendeng artli kita. Gawe ki gar hills. Balai bagi klem kilek klet kadai ka negligence la neglect ingi la shu la kumto la shu la klat kumto ya khasi wa gentils normally baka shillah tu kopor ketika capital ketika jakat tre ketika pedang jongga sensiar khadar bagi syong ki officer lo itu kopor por fareng lawan ke asam kumjo te balai bagi kirim penterikan nomor iman ki perkhat ngi habrung rami leiwan ngiru gin sim ngin hap sim ya ka LP te den ta kadau ki lek ki lagi ngi berkata kata kau ini kita kata ketika convenience ki ketika nak bentar convenience ki kira lagi kan ba penterekam senagalan kan ba ki penterekam selalu syahils mulai padi hasil kalau syahils kadan nagalan kadan satu ki penterekam balik ni kasih details. Nama kata kalau kawan joki. That is one of the main reasons. Idon kahok nama kelembeng tu, kelembeng. Tengah semua ba kiboong kwa LP nasong ngisong bantawa nama ngiladon naduk pasang itu ko anjing ngiladon. Kita lagi turism. Balik kita. Sibuan turis. Wan turis buka wan sini. Kilawan sim tak pas kas masuk teh ndong ban lawan ke ILP yaki wan sio sini kamdon mata shulongin hable sitam kendian te ke office kelaban dan Delhi ke office kelaban dan Kolkata office kelaban dan khana para kelaban dan noru pilaban apply online ru mentah ke pertai internet you can apply mentali lasuk kan te online pilaban apply nang hamsuk syu menta te PE ki deban lada kade ka misconception la ne ka jing bom sung thu jong kong kita ki brio ki deban sung thu no baka ILP lada kawan kam khang yanu banwan tang ba sim ya kapas sim ka permit tang kata te mentali le ka hamsuk pilaban apply na do bahar India from outside India also you can apply. Cuma Amerika, na UK, na Pakistan, kan apply online. Pila banyak. Dan yang ayo. Te kumno kan lek kita. Dan rela laki don jingmut, dah kawai pat halendat. I'm sorry. Laki don kawai pat ka jingmut ke ba. Ke bangim la masuk tu. I'm so sorry. Te rela laki shumut baik tang ke tourism, no problem. Utu mukul itu komiti Oktober araja khadar. Ngi pendam how December ngi pendam. Arpanai tam. Download kisang balang tu. Bakhamar kisang balang i download. Kiba tung lari mukul. Te kiba kham tung mukul kiwan lang. Mukul tung to kuba pra khandai teli. Por kiwan khadar khadlai. Tengah ong ngamnut benbe. Kumno finbe nak larung maki. Te kidon seki MLA, kidon ki minister untuk kita lang ki kongres, kita lang ki pemde kongres tu, berkomentar tu. Te hadian pengilai syong sansin ngilai kendo. Tang kawai kasur. Hoi kita kijing ajimut nang ni nang tai ban le daka kenja identity card system. Ban le di kini di kita kami kim kata nang katu ni. Hendrai NGO par. Kim kuat sangat kita ki. Ngim kuat sangat buat klan kita identikat bukan ni kuat abe ya ILP.
te ha ka bakut ngi ai be pa ka komiti da ka wei ka sur karai pandi ban ra ke LP tu umukul bathum umukul bathare to komiti balai khum pantarikam du wan biang du job biang hau arja khalai wan ra biang de katuka tenancy ak wan ra wan de katu bom don jimut honoru te ngai ba udah umukul hi ngalengo apat balai kisang bahalang game simi itu por balai kisap jajar ngarin katu ngala tho ngala tho sumukul ndai tang kata ngala ai kot khubaru ya kajing don kam jong katu ka LP tenre ngalengo ki kisang balang ki khem yakit kia ndai ka pop jong kani udah mukul Kani kadai ke Batesi TV, bat pidang pet ya ki khubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so pho ni fire brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kani kadai ke kanhon jong kaseng, Meghalaya United Social Organization, kabahapo ke jelam jong Presiden Uba Ejerwa, haka nyaw terek mutau benai kelalengkot, Arhajar Arpau. Kalapan bena baya ka online audition, la plebiang na kabenta kitu ki badan sab banruai hak Jacob jongka Meghalaya Idol Season 2. Ya gani ki dikhot jongka Meghalaya United Social Organization kilapan bena lengba ka ji kendu bat kinong pothai khobor ha Shillong Press Club. Hak nyaw terek mentau benai kelalengkot, bat ya ka online audition an priang hadu ka arpoi terek mentahi ubenai kelalengkot, bat ya ka mega audition an pelong hak pra terek ubenai rempang mentahi sunam Arhajar Arpau. Ya kinong isya mentah hakani kijinya kop la bishar daki arngut kinong bishar bakan top ika kong Genevieve Kongji bat uba don bok doling bat kumbakalong hadu mentah kila don repulai ngon kibala pa ikijing ruwa jongki lengba ka online audition bat nakine ladap jet ru yakilai pulai ngon Jingli jingi ngane program golong bensei kasap jingki kena ben kasap panroy malagangin le akan ikan bun ki kena anu kandang kantam kita kasap kerpang agade kacingwai te lomba kacing le jingi ngane kanwara kacing mentoi ba dosa anu kandang segi jikai ba kapsor kinyo bensi menta i kasap tuki te lomba kani kasap tuki ikhiwi ti kandang kacing mentoi sipun ba mar undai tangka football dan cricket dan ini pun tinggal ke sport kita aja mentai apa ba kajingan mahu kadai ke ini kajing ke program ke aja mentai mahu beriu kajing kau jikia anta apa kita nak kajing suci nak item kajing ramai kawan rakno kajing kemen kajing sultanat beriu nanta ladang ilik hi mana ni perlong ikam jirai kajing sultanat dan pun you lagi pun kita lam tak kejingan mai. Jadi kejingan mai ketika pula use pula penengkam na tu kipar bari mendai cua. Aduk mentah. Jadi kalau kau ini kimat bukan sambha kejingan injun beriu. Tem apa ngimit dia alu isngap kejingan mai, tem nak kejingan mai. Kapelong ini mengimit dia. Jadi kita kejingan tai pun mah kejingan mai. Jadi community ba kibubun kita kibarasa kibar request ini ban extend yang online audition kintip nama kena saya ini bangila extend bangila apply ekor nak minta melek yang online audition hadu aku tarik jong Januari te ngikwa iki bikin pau kun kiwai pat ki nongloi keleng percaya ba India ru kumba pau yang kiwai ba kun ketuk ang ki ka area Grandi, kawin ki Norway ko ponam ha, balong top 10 apo perhe nangta kum kitu ki Norway kum Muhammad Rafi, bode we no Norway ba nong dia ba pau nungkong Norway ko India. Tingi kwa ba sisim kesni ikna jingi ibran sakwai ken to kum pau gitai. Te ngai request na kerpat ya baro kitu ki ba isi menta bakin namsong ai namta kitu ki jing blog internet akin ipar ladap kujing bomla jingin priya sakmat
Jadi community lembaga ni jing extension jing ia per berkatarik kena yang lakban apply dengan audition ini.